Kaya tiro, manirami di kibli-kibli niya ko, madalasot-lasot. Ano gusto, di kapalit ka na ko man, maniparas. Sampurasun. Tatapangay sarang manis yang cantik-cantik yang tidak akan punah selamanya. Hai. Hey. Halo, mga nasa bagja gitu nya. Biasa, darangan di sadayana gitu dinakugluran emak yuk gitu ya. Ada istilah lama sa siaran sa bonyoros sa kang pagmaranonoman. Napi kong kasadayan na gitu nya. Ang mata cinta, capek cinta gitu nya. Di mana sila mga raw sa pwede mo? Mata cinta, terus ditampian. Mata asep kanang gitu. Mas gagaro, matanya mo. Di malong mo tampian talingannya. O kawahangan gitu nya. Kawahangan tuh mapagalan sa tapakajugjug kawahangan. Lain ka dito. Ano po ba mga akong? Naon sa naman siya tampian. Siya naman kanyang wahangan. Wahangan itu apa sih? Tampian itu apa sih? Siya na. So parang nakyaman kimari. Mara. Kung parang taba biasa mandi mara kay katagalingan. Ay mararani natin panay di dayo mo ni mara kay emrat katagalingan. Di kucuran hulo natin. Ano kito niya? Maka tawar na John tawar na wala tangalati mama di ko tama niya. Biasa hari tampian te acep yo. Oh no namin ate pancuran gitu nya. Nah sebutnya cai bahala beli sebut ate tampian. Wow, nah tempat mani ngumahwan ate jak banyak tekuhanto gitu nya. Di batu na rembrak paling ngaruruk daki deh. Pokoknya macamnya. Kejadian mabawala gitu nya. Oh malum mati na sila nama kembang desa gitu ya. Malum atau sakit cantik cerita na gitu nya. Jadi mata tidak ada mani cek matanya katampian mati. Jog-jog we kahadap gitu katampian dan kawahangan. Mati jo tidak. Nah, kira-kira berenangnya jam 2 berang mati sih. Maka jauh-jauhnya yang ngaruh gitu nya ngaruh bitis gitu nya. Jauh kacamata pasir jauh. Swing 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 gitu. Swing swing swing. Para pemuda kama isuitan. Hai jana. Cinta jana. Aku rindu. Pemuda teh. Semata saja cinta siapa saudara teh gini. Cinta gini di sini si Pudin cinta. Mantap sok naong cinta si ada pamalik cinta gitu. Aku lagi atuh acep. Kan mani ditampian teh bari ngopiokon siya teh beli segar gitu nya. Aku mandi pada si Pudin bertak lompat. Tumantay hindi na siya tapunin. Tuhang taong hayang turumisan jakay deh. Gitu nya. Mama jong-jong mani doi gitu nya. Dikopyok si rate gitu nya. Bari diok dina batu gitu nya. Ngoyok kujebar kejebur gitu ya. Ada tampian teh gitu ya. Tampian teh pancuran anu di wahangan baheula sebutnya katampian gitu nya. Udah baheula macan aya tuh anu disebut juga zaman aya mana kamar mandi. Tempat ibakna di bumi tuh aya baheula mah gitu ya. Man kejadian mah di tampian teh baheula anu mata menyedihkan teh. Pas mata man si susukannya si tampian teh nyuruh kana susukan teh gitu ya. Kawahangan teh dina batu mati jong-jong we kabur. Naon cinta ieu teh acep cintanya. Asa aya gagarayaman cintanya. Nah, eta mah albus nempokahan ada gusti mah aku koyok tilu menerima. Baru kanana marah
baru kan anak cukut balan gusti na kayak tiro manirami di kimrik-kimrik niya ko lesot ano gusti di kaprait ka na ko maniparas Takit aja ya, jadi kamu kabaran naman. Ano saja no araw ni nga ng tampian, at pancuran, at nabi yaman tempat ibak, at nabi tempat ngumahwada, bahwa lama sebatang may gitu nya. No, biasa na siya kaya diwahangan, bahwa lama gitu ya. Ayah, kalau dah mata, ayah, iya deh. Hayang nyok sila di tampian sekarang jika nanti gitu nya kayak kiamat. Ayo balik ngalat saya ala antanan ojong saya dah kalau masalah cainya. Ayo adanya ayo bisa ngiri. Aduh sering kuat ya kalau dadah. Ayo